toliko svetlo gledao. No, ajde ti tako. Idem pa malo les pobjegat. Samo nama tu živela, a? Ja še ne, samo les pobjegat. Veliko pa ne pada do. To je fajn, ko pada vse dol. Pa ko prokleta dreva zgine, to je fajn. Ja pa sadike dobiš pa tudi sajaje. Jabke. To je fajn. To ti fajn sero imaš pilje, to je fajn. Zdaj bomo šla neko, bomo se začeli nek ideja. Ona puščavi živeli. Sam tak prašam, jaz ne bi. Jaz imam 19 jabk. To ti treba še pobegati. Lahko te dreve tu bodo podegel. Tu je en živo, sam ne živi po mojem več, tako da lahko pobegamo, ne? Tak ne moraš nobenega česta. Privat. Ma gre neko, no vas sad komu. Jaz ti imam pola tu pojel vse. Sam to je fajn, da lahko tablice si daš gor. Jaz imam 2 steka lesa. Jaz bom še manj pobral lesa, ali? Da bom si hranu dobil, če nekaj druga. Ali no. Haha. Ja sam za svoj, ne nimam še za svoj pol. On se tu za označek ima, to ti kaže. Teritorij. Cobblestone. Jaz bi pobral ga. To je nujno nica. Jaz ga imam. Pač mislim, coal. A je kovljo. Lega se. Jaz imam skak stek jablk že. Pa nisi lačen. Kuja imamo. Ja, dej ga za neko lukno ga dej. To pa. Ne vem, lukno je skospili po njemu. Oh my god. Zdaj 2 kuja imamo. Kako pa te to lahko jaz ga osvobodim? Ja, gre sedi na njemu. Nimam sedla. Pa sam gre se vsedi, se lahko se zdaj sedeš ga. Ne moraš, ko ješ jezni. Ja, tako ga osvobodiš, pač tvoji taki srčke pokaže se pola. Zdaj sam stek, ja, pa še 6. Imamo 20 lesa, 3 steke. Kako dolgo da moraš to dol? Nekamo moraš dati. Ne sprašuj, kaj jaz delam, prosim.
Neki teguam teda mulle. Mä olkoon kuusella. Здесь премия, он такой вот так. Jos mä plöjen och kläppnaidu på Nick Match. Joo, sitä mun spiisda. Nää! Ei, nää! Kasva te spiisda ta on. Ja Cobblestone. Patrz, eno bajtus mi se najdu tak nutar u vodi neki. Cobblestone je bil vuni bajti. Zdaj sem pa 5 golden apple. Pa teti oklep iz stringal, kaj je že neko unij oklep. Pa en golden match. Pa le to. Ej, kje si? Živi si nas, kje si ti? Jaz sem v črnem gostu. Ovo jaz sem napravljeno. Tak čisto odprta okolo, ne znam.